Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi anak nuturang jelek sing
berdua. Nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede, ne penting ada usaha. Beli muani, tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi. Modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan su bekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak lemon bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu malu nih.
himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma meken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Ondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati ya. Ah, bakal utang ini belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utangnya malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bahaya nang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang saya pak. Buang pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan, kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan bang.
pantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tusing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
Nyerengin pemargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahing majan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh dan nyidang memargi, sewai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Manda ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh dan nyidang memargi, sewai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Manda ipon sami memanggil
rahayu. Tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulihan peleh tiang abade ilo megaten tresna nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi Buinlah sayang beli kerasetan si keadi Ngampuran dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang untuk tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga nejani merasa bahagia sujat dene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga nejani merasa bahagia sujat dene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurip simpati rumu beliken raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurip simpati rumu beliken raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane bece
sen Hidayah Pramekawi. Udyang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan. Linawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga dan itu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerong jaston lega sing naga tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuting subah kena rama. Dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga dan itu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerong sing laga tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuting subah kena rama uliang kasta iraga jani tu sing jodoh reraman adi sing rela adi nyerong jaston lega sing laga tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuting subah kena rama.
Pahang malu melajah Bangsa kentawan peteng lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawan sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenep nawan sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melaan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga
ajak di pengulung setre, ngundang sekale skala melahan mantra pelikat menjarang, singkan tipe subodogan. Dan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan Madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan Madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan Madaknya ekonomi nebuin normal
salon pulang buin perawatan. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mulai do ilu jumah pedidian kedo memen adine depuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine depuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme
sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sing dadi pesu alih-alihane mekejang buntu lo kang uang malu jadi sabarin likonen nyidangnya kapin langkah pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat kelidin payu positif beleng yening hidang kang wang malu tanggehan terus terang modal beli kuangan dengan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang camate undang bupatine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang gegen undang mantan. Lo kang uang malu jadi sabarin likonen nyidangnya kapin langkah pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat kelidin payu positif beleng yening hidang kang wang malu tanggehan terus terang modal beli kuangan dengan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang camate undang bupatine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang gegen undang mantan anten jalanan bekejang undang camate undang bupatine undang
Gubernur undang, Presiden undang, Bekejang undang, Degen undang mantan.